Daniele, hvala gospodinu Šosteru. Sad idemo već na našu sljedeću temu koja će vas, siguran sam, zanimati, posebno naše gledatelje iz ovih potresom postradalih područja, jer tamo su naši geolozi ovih dana radili razna istraživanja, pa ćemo o tome razgovarati s našim gostima iz Hrvatskog geološkog instituta. S nama je mladi gospodin Matija Vukovski, ili Vukovski, kako bi se bednije reklo. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. I doktor Davor Polak, također sa Geološkog instituta. Dobrodošli. Dobro jutro. Budući da ste vi doktor, pa ćemo onda početi od vas. Doktor Polak, što ste tamo zapravo istraživali? Jer baš bilo vezano uz ovo što se događalo posljednjih dana. Da, naravno. To je bilo vezano za ovo što se dogodilo potresom. Tamo smo obavili terenska istraživanja, zapažanja, prospekciju kako bi se ustanovilo šta je još utjecalo na razmjere štete koje su uzrokovali potresi. Tamo se zapažaju brojne procesi i pojave koje su karakteristične za takve događaje, ali neki su nakon više od 100 godina opet se pojavili, kao što je recimo izbijanje pijeska iz tla, kao što su nam dojavili naši mještani. To je zapravo proces koji je uzrokovan slomom tla ili pjeskovitog tla u podzemlju. Kako je uopće tlo tamo? Evo, onako ukratko, od čega se sastoji? Taj proces se događa zapravo u blizini riječnih tokova gdje ima vrlo rahlog tla, zapravo rahlog sedimentnog pijeska koji je zapravo vrlo saturiran s vodom i kada do njega dođe potresni val, u njemu zapravo toliko narastu pritisci da dolazi do njegovog sloma. I taj cijeli horizont se ponaša kao tekućina i pod pritiscima zapravo on zajedno sa vodom izbija na površinu, ali nije to jedino što se događa. Ono što se možda i na prvi pogled ne vidi je to da to uzrokuje u određenim dijelovima terena i slijeganje terena. Jer se ti pješčani sedimenti zapravo reorganiziraju, kompaktiraju i dolazi do zapazali i po svjedočenjima ljudi koji tamo živi imamo i slijeganje i do nekoliko centimetara. Ali ima i uzdizanja, vidjeli smo ima i slijeganja i uzdizanja u tom. Zapravo uzdizanja možda u prvom momentu, u nekim dvorištima su ljudi posvjedočili o tome, ali zapravo se nakon što se taj pritisak smanji, sva sreća taj proces nije dugotrajan, on traje po nekim svjedočenjima desetak ili nekoliko desetaka minuta, do možda sat vremena maksimalno i nakon toga se sve smiruje. Ali se smiruje na taj način da se taj sediment možda i više kompaktira nego što je bio rahli i onda dolazi do slijeganja. Koliko je to opasnost za kuće? Jesu li se takve pojave dogodile u blizini kuća? Nažalost jesu, imamo zapažanja u same Petrinji da se to dogodilo u području koje je naseljeno, ali sva sreća da tamo nisu zapažena neka znatna slijeganja, nego su one u centimetarskim iznosima. Međutim, primjećujemo da na nasipima imamo slijeganja i do više desetaka centimetara. Gospodine Vukovski, evo vidimo tu na našim slikama ima i rupa, klizišta, rasjeda, čitav niz pojava. Tako je, dakle, timovi Hrvatskog geološkog instituta su također uz ove pojave koje je kolega bio spomenuo htjeli definirati rasjedne zone, dakle neke pukotine koje nisu uz posljedica klizanja, slijeganja i slično, nego točno pomaka po rasjedima. I to smo uspjeli dakle, na nekoliko mjesta registrirati i što nam onda dalje koristi u nekim kasnim istraživanjima. Čak ste imali i poseban metar ili mjernu jedinicu koju ste označavali. Ova slika prikazuje baš jednu tu rasjednu plohu na kojoj se mogu vidjeti i male linije koje nastaju kad se dva bloka pomaknu jedan uz drugi, onda nastanu onako kod tragovi nekog strujanja. Ali mogu biti kod nas oni što gledamo iz katastrofičnih filmova u Svetoj Andriji rasjedu u Kaliforniji, da budu rasjedi po ne znam koliko, 10 metara. Teško. To su veliki transformni rasjedi koji dijele dvije velike tektonske ploče. Dakle, kod nas to nije slučaj. Mi imamo kratke relativno plitke rasjede koji ne mogu ni generirati potrese velike magnitude. Dobro, ali ti rasjedi su još uvijek aktivni, vidimo da imaju podrhtavanja tla. Što se može dogoditi sa ovim pojavama, sa ovim pukotinama? Mogu li se one dalje širiti? Mogu li nastajati nova klizišta? Koliko ćete vi još to dugo morati ispitivati na terenu? Pa dakle, ove pukotine koje smo baš mi istraživali, za koje vjerujemo da su posljedica pomaka po samom rasjedu, ono je jako teško. Mi smo i markirali bili
te pukotine, da vidimo da li kasnije dolazi do nekakvih pomaka u ovim aftershockovima koji se događaju evo još i dan danas. To nismo zabilježili, dakle oni se mogu pomaknuti u nekim baš velikim potresima za koje je sad relativno mala mogućnost da se više dogode. Ali klizišta i slično, njih vjerujem, kolega će više znati, njih vjerujem da mogu ponovo neki malo jači aftershockovi ponovo aktivirati. Vi se bavite i zapravo procjenom hazarda, odnosno opasnosti, što bi se moglo dogoditi kad bi se opet dogodilo, pa su i klizišta tu u pitanju. Jesu, klizišta su u pitanju, znači aktivirana su klizišta, neka je nova, neka su reaktivirana stara, koja su indicirana ovim potresima. Ja bih samo možda odgovorio na pitanje koje ste uputili kolege vezano za ove rupe, vjerujem da to vaše gledatelje zanima. To su poznati procesi koji nisu vezani isključivo samo za potrese. Oni se događaju u principu relativno polako. Zapravo riječ o procesima koje mi zovemo sufozijama, jer dolazi do espiranja sitnih čestica unutar tla prolaskom vode. Znači, ako se taj proces napreduje od površine, onda vam dolazi do toga da vam se formiraju ljevkasta odubljenja u površini terena i na taj način zapravo sa vremenom vam se te zapravo sufozijska odubljenja proširaju i povećavaju. Postoji međutim drugi način na koji ta udubljenja nastaju. Zapravo, ako imate horizont ispod zemlje koji je okršen i sadrži podzemne prostore koji nisu ispunjeni, onda u slučaju Mečenčana zapravo imamo takve prostore koji su prazni i u kojoj se taj sediment deponira. Ali ako taj proces napreduje između tla koje recimo sitno zrnasto i sadrži šljunak i tog vapnenca koji je okršen u podlozi, proces može napredovati od tog kontakta prema površini. Što znači da onda kada je taj zapravo granica, taj svod tog podzemnog prostora mali, dolazi do njegovog sloma i do iznenadnog zapravo urušavanja. Bez obzira što je u osnovi sam proces vrlo spor. Evo, gledamo i ovu kartu potresnih područja, dakle, u izradi su nove karte. I to baš i za ovo područje, tako? Pa trenutno nisu u izradi. Bilo bi dobro da su u izradi. Ovo tu je karta koja je izdana od strane kolega seizmologa sa Prirodoslovno matematičkog fakulteta i ona je za cijelu Hrvatsku. Ono što mi kao geolozi možemo napraviti, ono što je naš posao je to da mi definiramo zone aktivnih rasjeda. Dakle, bilo bi dobro za cijelu Hrvatsku. I onda se također mogu definirati maksimalne moguće magnitude koje se na tim rasjedima mogu dogoditi. Također, geološka građa je jako bitna jer primjerice možemo odvojiti područja koja su pogodna da se na njima stvore ove popratne katastrofe, recimo kao što su likvefakcije, što je kolega spomenuo. Likvefakcija je izbijanje pijeska. Tako je, da. Na primjer, onda također geolozi daju podatak kada su se u prošlosti događali neki jači potresi, odnosno seizmolozi i paleoseizmolozi. Sve to se na kraju sumira također sa podacima koje nam daju kolege seizmolozi i geodetičak, da bi se mogle napraviti kvalitetne karte dakle, potresne opasnosti i potresnog rizika u konačnici, koje bi onda trebali koristiti građevinari i to je ono što je sada zapravo ključno. U prostornom planiranju i svemu, jer ako mi kažemo da je maksimalna magnituda 6,5, trebalo bi se raditi zgrade barem 7, 7,5, 8, onda ne bi ni došlo do šteta, ni do ljudskih žrtava. I to ste dobro rekli, to neka bude zaključak ovog našeg kratkog razgovora, jer stigli smo do 10 sati i idu na vijesti. Hvala vam lijepa i nastavite istraživanje. Hvala vam. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Prema posljednjim podacima Sisačkom